Hano hariho bene Kora. Hapa kuna watoto wa Kora. Uone umwuka twaza dusenya nini? Huyo ni roho tulikuwa tunabomoa. Ishamba sije. Mahali si patakatifu tena. Hano turi ko turagendana na. Hapa tupo tunatembea nao. Yuda arababwira ngo mwirinde. Yuda akamwambia iweni macho. Linda gakiza. Linda wokovu. Bera masa gakiza. Iwa macho. Ishamba sije. Mahali si patakatifu tena. Abantu turimo dushorerana. Watu tunatembea nao. Na barimwo bakayini. Kuna kina Kaini. Abarimwo watoto wa Kora. Balamu. Kuna kina Balamu. Barimwo. Wako wengi. Aravuga ngo niba ngwabo ngabo. Kasema hao. Ngo ni intaza. Ni wa bikwazo. No naratanga. Mwumva ya magambo atatu yavuze. Sikizeni. Yaravuze ngo ni intaza. Alisema ni bikwazo. Ni bwerye intaza. Icyakabiri ngo muzamuhasitaraho. Kugira mugenzi wangu ngo musitara ukasiga agakiza. Uwa mnajikwa kwao mnaacha wokovu. Ugenda neza. Tembea vizuri. Icyakabiri. Cha pili. Ngo ni bicu bitagira imvura. Bitagira amazi. Ni mawingu ambayo bitagira amazi. Ngureba ukwegereye utekereze nk'imbuto wamusoromyeho iminsi mugiranye. Angalia yule aliyeketi karibu nawe. Fikirie tunda ambalo umechuna kutoka kwake. Tekereza uwo mwicaranye. Huyo ambaye umeketi naye fikiria tunda ulichuna kwake. Inkokore. Miti sio na matunda. Tumpepe Bwana. Tumpepe Bwana. Hallelujah. Musu mwenzo ugenda mwaba musanga nisokeye. Siku moja mtakuta nimetoka nimeenda. Ibangu wabonyo mwicaranye. Umeona yule ameketi karibu nao. Niba ari wo muri Church of Christ. Kama ni wa kanisa la Kristo. Reba ko igiti cy'inkokore. Ona kama hajakuwa mti usiokuwa na matunda. Mutekereze unamye tumurebeho. Usimwangalie, fikiria ukiwa umeinama. Reba nk'imbuto yeze wasoro. Tunda gani ulitoa kwake? Nkokore. Ngo bitagira imbuto. Kwa kumsifu Bwana. Kuna siku Mungu ameweka kando ya kuingia katika ufalme wake. Na wapia hakika tutaingia tukiimba. Juzi nilikuwa naongea na rafiki yangu. Muhirwe. Pastor Muhirwe. Tuguma gutekereza ukuntu tuzohura. Tukaanza kutafakari vile tutapatana tena. Turakundana. Tunapendana. Sana zaidi. Ngunda kubivuga murabizi. Wanapenda kuyasema, mnajua hivyo. Arukuntu twicara no mu rugo tugaseka. Kuna vile huwa tunaketi hata nyumbani tunacheka. Tukaja tukaona atwohereje faranga. Huwa tunaona wakati mwingine ametuma pesa tu. Tutavugana.
bila kuongea naye. Naona anatuma zingine tu. Huwa anatuma 1000, 2 ama 500. Huwa anatuma 15 ama 30. 1000. Kuna uwanja nilitoa huko, ni alikuwa ameninunulia shamba. Tugaseka mu nzu tuvuga n'umugore tugaseka. Huwa tunaongea na mke wangu tunacheka nyumbani. Bwana niuliza, je, huyu alikuzaa? No ndamubwira ngo ndagukumbuye umunsi tuzobonana nkaguhobera. Nikamwambia sasa natamani sana kukuona, siku tutakutana tutakumbatiana kweli. Najiuliza itakuwaje? No pastor aliririmbye ngo nitaingia. Sasa mchungaji William ameimba kwamba tutaingia lango la mbinguni, katika lango la mbinguni na sifa moyoni, tukiwa tumejaa sifa moyoni. Nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Amen. Kuri invitation yanje nari yaranditse ijambo riri muri Bibiliya iravuga ngo uyu ni umunsi Imana wandemeyemo ngo nishimire. Mwaliko wa harusi yangu nilikuwa nimeandika neno baadaye. Angazendekereza umunsi nzogera mu ijuru. Nikafikiria siku zaingia mbinguni. Sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kuu. Nitasema ni siku njema Bwana ameifanya. Nitafurahi kufika mbinguni. Haleluya. Tuzamura amaboko twese aheke kushima Imana kuzogera mu ijuru. Wono umunsi udasanzwe. Mana ushimishwe hejuru Yesu. Urakoze Mana isumba zose. Waducunguje amaraso yawe. Udutegurira umunsi w'ibyishimo. Bizaba zuzuye umutima wacu. Tuzogenda tunezerewe. Turirimba Mwami marembo y'ijuru. Tugiye gusanganira umukiza wacu Yesu. Data tuzishima uwo munsi. Umunsi udafite uko twavuga. Umunsi tutatumenye ishusho yawe. Umunsi utangaje. Twagushimiye Mana. Datushimwe Yesu. Wabwe icyubahiro Mana. Uri uyu mwanya Data tugiye kumva ijambo ryawe. Komeza ubane natwe Yesu. Udukumbuze ijuru. Hari umunsi udasanzwe. Hari umunsi udasanzwe n'ukuri. Hari igihe kidasanzwe. Hari igitondo kidasanzwe. Hari umunsi udasanzwe. Hari umunsi w'itorero. Hari umunsi w'abera. Hari umunsi w'ibihanganye. Hari umunsi w'abihanganye Mana. Hari umunsi w'abihanganye imibabaro. Hari umunsi w'abihanganye ibibarusha. Hari umunsi w'abihanganiye kudakora icyaha. Hari umunsi Mana. Hari umunsi Data. Ndagushimiye Yesu. Ndagushimiye Gitare. Ushimwe wabwe icyubahiro. Hari umunsi waremye tugushimirwamo. Hari umunsi wo kunezererwamo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Meza ubane natwe Mana. Itibuke mu mitima ya buri wese. Shuka kwa moyo wa kila mmoja wetu. Mu izina rya Kristo. Katika jina la Kristo. Amen. Mana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Yesu atendee mema. Tusome ijambo ry'Imana. Tusome neno la Mungu. Turibuganireho ambalo tutanena siku ya leo. Rwandiko Paulo yandikiye Abiroma 8. Waraka wa Paulo kwa Warumi sura ya 8. Murongo wa 6 tugeze ku wa 9. 6 hadi 9. Sura 8 mstari wa 9. 6 mpaka 9. Ijambo riravuze ngo umutima wa kamere utera urupfu. Ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Kwa maana kuwa na nia ya mwili ni mauti, bali kuwa na nia inayoongozwa na roho ni uzima na amani. Kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui na Mungu. Kuko utumvira amategeko y'Imana. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Ndetse ntusohoze kuyumvira. Wala haiwezi kutii. Tushobora kuyumvira. Wala haiwezi kutii. Erega burya abari mu butware bwa kamere
wale wanaotawaliwa na mwili ntibashobora kunezeza Imana, hawawezi kumpendeza Mungu. ariko mwebwe Lakini ninyi ntimuri aba kamere, amtawaliwi na mwili ahubwo muri ab'umwuka, bali na roho, niba umwuka w'Imana aba muri mwe. ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Ariko umuntu wese utagira umwuka wa Kristo Mtu yeyote ambaye hana roho wa Kristo, ntaba ari uwe. yeye si wa Kristo. Amen. Tusubire dusome musimbe ku 14 mugeze ku 17. 14 hadi 17 sura hiyo hiyo. Yego. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose n'abana b'Imana, Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio watoto wa Mungu. kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, Kwa maana hamkupewa roho ya utumwa iwaleteayo tena hofu, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, bali mlipewa roho ya kuwafanya wana, udutakisha uti aba, aba data. ambaye kwake yeye twalia Aba, yani Baba. Umwuka w'Imana ubwe ahamya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu. Kandi ubwo turi abana bayo turabaragwa, Hivyo ikiwa sisi tu watoto, basi tuwaridhi, ndetse turabaragwa b'Imana, turabaraganwa Kristo. waridhi wa Mungu, waridhio pamoja na Kristo. Niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Amen. Na tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Amen. Abaefeso igice cya mbere 13 kugeza ku 14. Waefeso sura ya kwanza 13 14. Haravuze ngo uwo twahaweho ingwate yo kuragwa murage kugeza ubwo Imana yaronse izabacungura. Kadusubiremo 13. Niwe nawe mwiringiye, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, Ninyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli, ari ryo butumwa bw'agakiza kanyu, injili ya wokovu wenu. kandi mumaze kwizera niwe wabashiriyeho ikimenyetso, Mkiisha kuamini ndani yake mlitiwa muhuri, ari cyo mwuka wera mwasezeranijwe, yaani Roho Mtakatifu mliyeahidiwa. uwo twahaweho ingwate Yeye ambaye ni amana yetu yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo abo Imana yaronse izabacungura, akituhakikishia urithi wetu hadi mkombozi wa wale walio milki ya Mungu, ubwiza bwayo bushimwe. kwa sifa ya utukufu wake. Amen. Amen. Dusozereze muri Yohana bice 4 murongo wa 24. Tumalizie katika Yohana Mtakatifu 4:24. Haravuze ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Amen. 23. Lakini saa yaja tena ipo, ambapo wale waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Watu wanaoabudu namna hii ndio Baba anawatafuta. Mungu ni roho, na wote wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Amen. Mwakire ijambo ry'Imana. Pokee neno la Bwana. Mwakire ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Bwana. Amen. Amen. Tushimire Imana. Kwa shukuru Mungu kwa neno lake. Ndabiyegereje mu ijambo ry'Imana. Nawakaribisha kwa muda wa neno la Bwana. Itorero rya Kristo. Kanisa la Kristo. Abashitsi baturimo. Wageni miongoni mwetu. Mwegerere Imana ibahumukishe. Karibuni na Mungu awabariki. Dusangire ijambo ry'Imana. Tuchangie neno la Bwana. Nari mfite gusubira mu matangazo buke kugira ngo mwumve. Nilikuwa nafikiria kurudia matangazo kwa ufupi ili msikie zaidi. Ariko ayo nari ngomba gusubiramo bayahinduyeho. Lakini yale nistahili kurudia wamebadilisha kidogo. Abantu bataratanga na rimwe. Watu ambao hawajatoa mchango wao hata siku moja. Na batanze rimwe. Wale wametoa mara moja. Batanze kabiri. Na mara mbili. Twari twaraganye ko tubakuraho umutwaro no. Tulikuwa tumeagana kwamba leo tutaondolea mzigo huo. None babishinzwe bambwiye ngo babihinduyeho. Sasa wale wanahusika wamesema wamebadilisha kidogo. Kubera ko aribo banyiri itorero nanje hari ubwo baza bampera matangazo hano. Nami kuna wakati wananipea matangazo hapa.
babimbwiriyano twari twabipanze ko inza kubakuraho umutwaro no. Tulikuwa tumeagana kwamba leo nitaondolea watu mizigo. Ariko reka nanjye mbasabe babikore vuba uko babipanze ukwezi gutaha barimo batanga raporo abo bantu niba ndaco baravuga cyangwa batari kubitagashyi cyangwa badafite ico tuzomenya ko ndamutwara tuzobakuraho umutwaro. Nami niwaombe basi mwezi ujao kama watu hao watakuwa wamebadilisha chochote tuweze kuondolea mzigo huu. Kugira ngo tugendane na babishaka ili tuweze kutembea na wale wenye mapenzi ya kufanya hivyo. Abatabishaka turetse kubasukuma no kubagumiza kubasoma ngo hano ngo muzamunanga ko baguma kubasoma. Wale ambao wadusoma bakora abadakora tuguma tubakureho. Tutaendelea kusoma wale ambao wanafanya kazi, wale ambao wafanyi tutawatoa kwa orodha. Muruhuke. Ili wale wanataka kupumzika wapumzike basi. Ndashimira Impaya Maguru. Nashukuru. Hiyo ni nini? Barya bihuse bakarangiza. Wale ambao waliharakisha wakamaliza. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Ndashimira ababakurikiye. Nashukuru wale wanawafuata pia. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki. Ndashimira bagerageje rimwe kugeza kuri 5. Nashukuru waliojaribu mara moja hadi 5. Wisubire musenga Imana akandi 5 gasigaye wogakora. Omba Mungu na 5. Wagejeje 5 wogeza kandi 5. Omba Mungu ale kufikisha kwa 5, hata hiyo 5 inabaki anaweza. Nabo ndabashima Imana ibahumugisha. Nao nawashukuru na Mungu awabariki. Abakoze abatarakora ndacho tubashima. Wale ambao hawajafanya basi hakuna kile tunawasifu kwa. Abari hano n'abari hanze mwumvishe ko ari mwa abari hanze. Wale wako hapa na wale wako ngambo maana wako. Ndacho tubashima bena. Hawa hatuna kitu cha kusema. Abakoze rimwe wale wamefanya mara moja. Tubashimiye iryo rimwe. Pongezi. Abakoze kabiri turabashimiye. Wale walitoa mara 2 basi pongezi kwa hayo. Urugezi runurere turakomeza. Safari ni ndefu lakini tunasonga. Ndashimira abantu bakoze Joska. Nashukuru wale wanafanya kuhusu Joska. Imani bahumugisha. Mungu awabariki. Mumfashe makomera mashimwe mudafite mikrofoni. Tupige makofi. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki sana. Ko turubaka kanisa y'abarimo bakiso. Tunajenga kanisa la wale wanaookoka. Ko barabwiriza umuntu wanahubiria mtu bakamubatiza ejo babatije umwe anabatizwa. Jana wamebatiza mmoja. Ejo babatije umwe. Jana wamebatiza mmoja. Ndanezerwa ndazinga mwebwe gati muhari. Nikafurahi zaidi nyenye hamwezi elewa. Akijijwe umwe kuliokoka mmoja. Reverend James yaramubatije. Reverend James amembatiza jana. Ndanezerwa ndavuga ngo ngire gute. Nilifurahi nikashindwa nifanye nini. Nilikuwa gushaka ifaranga. Kutafuta pesa. Kugira ngo dusubire twuzuze hari. Ili tumalize ujenzi pale. Mu mafaranga yaravuze tubura. Kwa pesa ambazo tunabakisha. Naraembaruye nijoro. Nimehesabu jana usiku. Tugejeje ibihumbi 2,900 y'idolari. 2,900 dola. Pesa ya dola. Yes. Harabura igihumbi. Harabura nga. Waruvuze ngo tukenenga. 1,500 ya dola. 500 I mean. Murashaka 500. Hamubare ubu nyine mfite ibihumbi 2,900. Kwa hizo pesa sasa tuna 2,900. Kwa hivyo tunabakisha 2,100 za dola. Yes. Mukomeze musengera. Tuendelee kuomba Mungu. Senge gira tuzuze Joska. Ili tuweze kumaliza mjengo pale Joska. Amen. Amen. Musengere n'abakozi ko baragwara. Muombe pia wafanyikazi wanaugua. Kugira ngo bagire amagara asosa. Wawe na afya nzuri wamalize kazi. Ndashimira abavandimwe bari muri Amerika n'abandi bari muri Australia n'abandi bari mu Buraya batanze ayo mafaranga. Nashukuru ndugu wako Marekani, Canada, Ulaya ambao wametoa pesa hizo. Ko baranumva arurubuga nagize turi kumwe nabo nibo batanze ayo mafaranga. Wananisikia na tuko pamoja kwa group moja ya WhatsApp wametoa pesa hizo. Nibo batanze ibihumbi 2,900. Wametoa 2,900. Bwira mugenzi wawe ngo akazi ko karako. Ambia jirani yako kazi inaendelea. Mubwire ngo akazi ko karako. Ambie kazi inaendelea. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Doze si cyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Situweke hano mute. Turakomeje. Hatuachii hapa mutesi, tunaendelea tu. Tusokora n'ahandi. Tutajenga pengine pia. Nimugire imbaraga mukenyere kigabo. Iweni na nguvu mjikaze. Kugira mugenzi wangu kwenyera kigabo.
vaa vilivyo. Tuzova misi tugize icyo tusize. Tutatoka duniani kama kuna kile tumeacha nyuma. Imana ibahe umugisha mwinshi. Mungu awabariki sana. Hanyuma ngiye kuvuga bokeya kuri aya magambo gira tuze kwegera uruhimbi. Kisha nitanena kwa ufupi maneno haya tukaribie meza ya Bwana. Ninga twaza tuganira kurinda kwizera abera bahawe rimwe kugeza iteka ryose. Jumapili tulisema kulinda imani ambao watakatifu walipewa mara moja na moja tu. Umukristo wese, kila Mkristo, muntu wakiriye agakisa, aliyepokea wokovu. Agakisa, wokovu, uyu mubiri urakanga ndabarahiye. Huu mwili unachukia wokovu na wapia. Iyo nsobe ya, iyo weupe yako, ico kikaracha, uwo weusi wako, ubwo bugufi bwa, iyo ufupi yako, ubwo burebure bwa, ama urefu wako, ubutaka dutuyemo, mahali tunaishi, iki kirere turimo, anga hii, bagwanya banga kutunga gakisa, wanachukia sana uwe na wokovu. Ifaranga bokure kukazitu, pesa wanaweza kuachia uwe nazo, ivyo kujya bokure kukarya, wanaweza kuachia chakula ule, kuvyibuha bokure kugasara, wanaweza kuacha unone kabisa, ukagirinda nkiyinga, uwe na tumbo kama ya ng'ombe. Iyo kureka anaweza kuacha tu. Taugwanya kitambi, hakuna ile anapigana na kitambi, hakuna. Ariko agakisa, lakini wokovu, agakisa wokovu mu mutima wa, moyoni mwako, mu bugingo bwa, kwa nafsi yako, mu mubiri wa, kwa mwili wako, muri Kenya, mu kirere cha Kenya, angani ya Kenya, mu mubiri wa, kwa mwili wako, muri ico gikara, kwa huo weusi wako, muri iyo nsobe, kwa hiyo weupe yako, muri urwo rugo rwawe, ama nyumbani kwako. Ni hatari, danger de mort, hatari kwa usalama, dangerous, hatari. Hanyuma Paulo Yuda abwira bene wabo, arababwira ngumva. Yuda akaambia ndugu zake, sikia, umva, sikizeni, hari ivyatwinjiyemo gwihishwa, kuna aliyotuingilia kisiri, kandi ivyo vyatwinjiyemo gwihishwa, na aliyotuingilia kisiri ifite intego imwe gusa, ina lengo moja tu, niyo kutwaka agakisa, ya kutunyang'anya wokovu twahawe, tuliopewa gaturuka Yuda, kutoka Yudea, mu Bayuda, kwa Wayahudi. Agakiza twahawe rimwe, wokovu tuliopewa mara moja kugeza iteka ryose, hadi milele. Ni rimwe gusa, ni mara moja tu, kugeza iteka hadi milele. None ga mugacunge neza, sasa nyinyi muichunge vizuri, mukarinde neza, muilinde vizuri. Arangiza abatekerereza, akawaambia, arabwira abatubereye akabarore, wale wamekuwa mifano kwetu. Au ducha na hati ya bandi, pale tunapitia palipita wengine, au tutuye na hati ya bandi, mahali tunaishi palishi wengine, au wicha ya bandi barahicha, pale umeketi wengine waliketi pale. Imana ishimwe ko dufita akabarore. Mungu asifiwe, maana tuna mfano. Bwira mugezo wangu, Imana ishimwe ko dufita akabarore. Ambia jirani yako, Mungu asifiwe, tuna mifano. Hari abatubereye akabarore, kuna wale wamekuwa vielelezo kwetu, na none n'ubu nyine, hadi siku ya leo. Ico cyabishe, kilichowaua, icishe itorero rya mbere, kilichoangamiza kanisa la kwanza, n'ubu kiracyahari, hadi leo kipo. Nibyo twaganire nini? Hayo ndio tulizungumza Jumapili. Tuganira umuka, tukazungumza roho wafashe ubwoko bwa Israeli buri mu butayu, aliyechukua wana wa Israeli wakiwa jangwani, abavuye muri Egiputa bose, waliotoka Misri wote bararimbuka, waliangamia, hasigara gusa Kalebu na Yoshua, kukabaki tu Kalebu na Yoshua. Ababonye Egiputa, walioona Misri, abantu babaye muri Egiputa, watu walioishi Misri, wageze muri Kanaani, hakuna hata mmoja aliingia Kanaani, usibye Kalebu na Yoshua, ila tu Kalebu na Yoshua. Kandi ngo icyatumye bagerayo, na kilichosababisha waingie Kanaani, ngo barebaga nguko abandi bareba, hawakutazama kama wengine, ngo barebaga nguko Imana ireba, walitazama kama vile Mungu utazama. Tumpepe. Haleluya, haleluya. Arabibutsa yibutsa itorero bene wa, kakumbusha kanisa ndugu zake, ariko none yatwibukije ijambo ry'Imana, umwuka wera waje kutwibutsa mu itorero rya Kristo. Leo Roho Mtakatifu amekuja kutukumbusha katika kanisa la Kristo. Navuga ngo muramenye, anasema iweni macho, muramenye na mjue, mwavuye hanze muri mwitorero, mlitoka nje mko kanisani, ariko muno wohafi, lakini hapo unaweza pia. Bwira mugenzi wangu, na bado aha wohafi, sema na bado hapa pia unaweza angamia. Ko mwamwanga ariko muza abantu bakomerekeye mu itorero. Mnajua watu walioumia kanisani, hari ngabangaye bamaze kubwirizwa Joska,
Kuna watu kadhaa wamehubiriwa kule Joska. Bakirijwe ariko bakomerekeye mu itorero. Waliokoka lakini wakaumizwa kanisani. Amare barasoka. Wakatoka kwa kanisa. Ngo babuze Imana mu itorero. Walikosa Mungu kanisani. Basanga ririmo abarimbuka. Wakakuta kule kuna watu wa kuangamia tu. Asubira mu rugo. Wakarudi kwao. Asubira mu nzu. Wakarudi kwa nyumba. Abavuga ubutumwa mu wakomera amashi. Wainjilisi wapigiwa makofi. Ko barabazana Joska. Wanawarudisha kanisani Joska. Wili yatekereje ikintu cyiza ndibikunze iyo nama sinzi ko yokunda. Amaze tuje inama twebwe dushanyaraza. Pastor William amefikiria kitu nzuri lakini sijui kama mkutano huu utawezekana, sisi tushauriane pamoja. Kwama dushanyaraza kano gakanisa kama gahinduka umuriro gatukure ngakujya kumwotso. Kanisa hii iwe moto moto. Muzu mwotso ukotsinga. Uruhindu muri bukuruhindu bashize mu muriro. Umugera. Ariko mwenyemerera ngo kano gakanisa gatukura. Ariko no bashima. Laiti mngenikubalia kanisa hili tuwe moto. Bese situa. Tumpepe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yesu nicho tumatagira gikanisa ririmo abantu 1000 ntajyo yigezagira. Ndio maana Yesu hakuwa na kanisa lenye watu 1000. Hakuwa nalo. PPP. Hata Yesu ageza abantu 1000 bicaye. Yesu hakufikisha watu 1000. Kitorero ryiwagenga mu gitondo na kama kanisa lake la kila siku. Kubera ko bose tibohuza umugambo umwe ngo baki. Kwa maana wote wezi kubaliana wawe moto. Ariko agira 12. Akawa na 12 tu. Amaze baratsa umuriro. Nao wakawasha moto. Arawubona kufashwa yamavuga ngo se ndacyakoziki. Alipoona moto umewaka akajiuliza aendelee kufanya nini? Umuriro wafashwa. Moto umeshashika. Aragenda. Akajiendea. Amaze baragikongeza. Nao wakaendelea kuchochea moto. Hallelujah! Amen. Ariko aya makuru yobwibwa ng'abantu bamashije babakecuru ng'abangaye murahari ng'abakecuru. Habari hizi zikaambiwa mama wakongwe kama wangapi wako tayari? Mwotukura ibishora mukareka kwifubika amaze mugakenyera. Mnaweza waka moto mwache kujifunika baridi. Vai vizuri. Gawe ni mwake. Wakeni moto. Ariko. Amen. Twese sichubairo zamuri kiganza. Hallelujah. Ninde wababwiye kwikanisa arukukundi arukwifu. Ninde wababwiye? Nani aliwadanganya kwamba kanisa ni kujifunika funika tu? Ninde wababwiye ko ari ibintu byo? Nani aliwaambia ni hivyo hivyo tu? No muriro. Ni moto wa kuwaka. Bakaza bavuga ngo abubitse isi abo bageze nino. Ngo abubitse ngo bageze nino. Abubitse isi bageze nino. Ariko mwakanisa itorero rya Kristo. Kanisa la Kristo. Iyo mwubitse mukubura mga. Nimwakira umuriro wo kubika. Pokeeni moto wa kubadilisha. Mwakira imbaraga zo kubika. Nguvu za kugeuza kubadilisha. Hallelujah. Muri benshi muri bihumeza ngeririya ngabwira Imana ngo aba bantu bose. Nyinyi ni wengi maajabu. Wanafika huko wanaambia Mungu hawa watu wote. Hawa wote ulionipa. Akazansaba abagabo 12 n'abagore babo 12. Nilikuwa naomba waume 12 na wake wao 12. Amaze duhuze. Umugambi. Tuwe na nia moja. Tuwe ngabagira inama y'uruzika. Tushauriane tuwe na nia moja. Tugiri agakanisa kuruzika. Yesu ikanisa ryiwe n'imitume kibakaza bicara kumwicaye. Kanisa la Yesu wale mitume wako wanaketi hivi tunaketi, walikuwa wanakaa kwa mzunguko tu. Igituma mtazamu musha mashamba nuko muzamwicara. Kwa nini amwaki moto? Ni vile mnakaa hivyo. Mngalikaa tu kwa mzunguko. Walikuwa wanaketi kwa kuzunguka. Hakuna yule alikuwa anaketi nyuma ya mwingine. Kisha wakawaka moto. Hallelujah. Agasenda bibaciyemo. Mahali tu wanapitia. Baciye muri Antiokia bamavuga ngo bari ana Kristo. Walipitia Antiokia wakasema wale ni wa Kristo. Bari. Wale ni watu wa Kristo. Nijo mzamwita. Ndilo jina tunatumia leo. Tuweze secho. Amen. Hallelujah.
Haleluya. nimube benshi ariko batse umuriro. Iweni wengi lakini Biramugeze ngo watse umuriro wawe. Asha moto kwako. Watse umuriro wawe. Washa moto kwako. Ibikongi wawe ni wanje yindi kongi amaze gitukure. Kila mtu awashe moto kwake kisha mambo yabadilike. Yes. Ariko munyemerera. Laiti mnganikubalia. Wari wageni na nyamahoro mudaseze. Peter na mke wako mlienda wapi Jumapili bila kusema? Tantu mwaga zitawanyika abandi batabizi. Iyo tuburusiga. Tuba tutwika. Hakuna mtume utawanyika kama wengine hawajui ameenda wapi. Tuba twamenye ngo bagiye gutwika. Tantu mwizigenda sezeye ndayo. Hakuna mtume huenda bila kuaga wenzake. Ukagenda shiti Yerusalemu ngusezere. Naenda bila kufika Yerusalemu wage. Makosa. Ukuni gutubitekereje wa. Yaishuriwe. Amen. Amen. Twese sikibariro turamye amaboko. Amen. Amen. Tuvuga umwuka wamaze abanyesiraheli baravuye muri Egiputa. Tukanena roho aliangamiza Waisraeli walipotoka Misri. Imana yo gukira Egiputa ariko wagera mu butayu uri mu nzira ugapfa. Mungu anaweza kuokoa kutoka Misri lakini ukiwa jangwani uangamie. Utarinza gakiza. Kama aulindi wokovu wako. Ogasiga hano ko haribikira hano. Inaweza haribikia hapa. Bwira mugenzi wangu iyegeranya hano saho gusambukira. Ambia jirani yako hapa si mahali pa kuangamia. Hasa gusinzirira. Hapa si mahali pa kulala. Fita ndagira ngo sinzi ndirimbo yaririmbye ngo uramenye umusa uramenye ishamba sigera sige twarinjiwe ibisira byinji yahera mu rusengero. Maovu yameingia patakatifu kanisani. Umusozi biruhanye. Uramenye ntugasezere. Usilale. Tumeingiliwa. Mukomera amashini ubwo yagiye adasezere. Ariko umuriro wagiraga nimba ari nyamahoro kunebwesheje. Ariko kundi wakazutwika ugakongora. Si wewe gabo bivuga. Abababona umuriro nibo bazabivuga. Nuko bazabagira abatagitwika bazaba bivuga n'abandi nibo bazavuga ngo ndorukundo ngo abubitsi isi bageze hano. Sibo bavuze ngo twaje kuba. Wana moto wanajitangaza lakini wengine moto unaonekana wenyewe. Ariko akaziwe ishuri kwa mugabo. Peter ulikuwa unafunuliwa kweli. Iyi ngiyi ni yageke. Uramenye ntugasinzire si yiwe. Niya ariko ni gihome nacyo. Niya bigize. Ishamba sige mubwire ngo kutwicaye hano saa. Ariko pi haguruka ufate Bibiliya ugenda ubwiriza. Oyaye. Imana igumugisha mwese. Asifiwe mukozi. Amen. Hagati muri twe harimo ba Balamu. Miongoni mwetu kuna kina Balamu. Babana na Baraki. Wanaoishi na Balaki. Ishamba sige. Mahali si patakatifu tena. Shamba sige. Si patakatifu. Hano hariho ba Kaini. Hapa kuna kina Kaini. Ba Kaini. Kina Kaini. Shamba sige. Shamba si takatifu. Hano hariho. Bene Kora. Hapa kuna watoto wa Kora. Uone umwuka twaza dusenya nini? Huyo ni roho tulikuwa tunabomoa. Ishamba sige. Mahali si patakatifu tena. Hano turi ko turagendana na. Hapa tupo tunatembea nao. Yuda arababwira ngo mwirinde. Yuda akamwambia iweni macho. Linda gakiza. Linda wokovu. Bera masa gakiza. Iwa macho. Ishamba sige. Mahali si patakatifu tena. Abantu turimo dushorerana. Watu tunatembea nao. Nabarimwo ba Kaini. Kuna kina Kaini. Abarimwo watoto wa Kora. Balamu. Kuna kina Balamu. Barimwo. Wako wengi. Aravuga ngo niba ngo abo ngabo. Kasema hao. Ngo ni intaza. Ni wa vikwazo. No naratanga. Mwumva ya magambo atatu yavuze. Sikizeni. Yaravuze ngo ni intaza. Alisema ni vikwazo. Ni bwe ry'intaza. Icyakabiri ngo muzamu asitaraho. Ubwira mugenzi wangu ngo musitaraho ukasiga agakiza. Uwa mnajikwa kwao mnaacha wokovu. Ugenda neza. Tembea vizuri. Icyakabiri. Cha pili. Ngo ni bicu ngo bicu
Ibicu bitagira amazi. bitagira imvura bitagira amazi Ni mawingu ibicu bitagira amazi hayana mvua. iracitse n'ukuri ibicu bitagira amazi Mawingu ambayo hayana mvua. n'ubutayu tubana n'abantu bakakaye bakakabaje runo rugendo bakakaje ikanisa rikanga kwaka umuriro. Ni jangwa. Tuna watu ambao wamekausha kanisa kweli. Batagira ubuzima bapfuye Bumye. Watu wamenyauka hawana uzima. Ibicu bitagira amazi. Ni mawingu yasiyokuwa na maji. Ibicu bitagira amazi. Mawingu yasiyokuwa na maji. Muramenye. Jueni. Bwira mugenzi wangu uramenye. Bia jirani Ibicu yako. bitagira amazi. Mawingu yasiyokuwa na maji. Tibazi cyiza tibazabona icyiza. Tibazakinezererwa. Huwa wafurahi mazuri. Hata kidogo. Hata kidogo. Muzamukivuga mukagikora. Huwa mnakisema mnakifanya. Ariko iwe. Lakini yeye yorohembuka hata hawezi amka kidogo. None turi mu kwezi kwa 8 mu kwezi kwa 12 muno nta muntu wabomboye n'uwabombotse uzandikwa ku gitabo cha Church of Christ. Tuko kwa mwezi wa 8, mwezi wa 12 hakuna yule aliyetorosha ataandikwa kwa kitabu cha Kristo. Uwo yanze Imana yanze kumvira. Huyu amekataa kusikia. Hakuna yoyoba agiriki. Hata awe ana nini? Tuzomubwira ngo wanze kumva Imana. Tawaambia wewe umekataa kusikia Mungu. None ishakira irindi kanisa urashoboye kubaka irindi bene. Sasa tafuta kanisa lingine, una uwezo wa kujenga lingine kama hilo. Twebwe muno ko turatraininga abantu baje kuvuga ubutumwa kandi baje no gushingira abantu. Humu tunaandaa watu wataenda kufungua makanisa kuunganisha ndoa za wengine huko. Uyu mwaka ni wa nyuma. Mwaka huu ndio mwaka wa mwisho. Kwa mara tukishira hamwe. Sinzi nimba ariho ingonga igizokongezwa. Bikagenda neza. Muzombwire n'abakecuru batasezeranye. Mniambie hata wamama wakongwe wale hawakufunga ndoa. Avita bagabariko. Kuranyumva wa? Uko niko kuriko Imana. Takindu uzobahisha cicera. Hakuna kitu kitakatifu nitawaficha mimi. Cyo utuma ubana n'Imana mu buryo bwuzuye. Kinachoweza sababisha uishi na Mungu kwa kila namna. Hacho. Hakuna. Hacho. Hakuna. Hacho. Hakuna. Asifiwe. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Hallelujah. Ico niyo twaganiriye. Hayo ndio tulinena. Kwirinda uwo mwuka rero. Kujilinda huyo roho sasa. Hari hundi mwuka wo kwakira. Kuna roho mwingine wa kupokea. Amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Amen. Twirinda ba Kaini. Huwa tunajilinda kina Kaini. Tukirinda ba Balamu. Na kina Balamu. Tukirinda Kora. Ba Kora. Kina Kora. Abo ngabo ibicu ngo ni biti by'inkokore. Ni biti by'inkokore bitagira amashami. Zumye bitazabyera imbuto. Hiyo ni miti iliyonyauka ambayo uzomushaka w'imbuto muburi. Tatafuta matunda kwake ukosi. Iba kureba ukwegereye utekereze ng'imbuto wamusoromyeho iminsi mugiranye. Angalia yule aliyeketi karibu nawe. Fikirie tunda ambalo umechuna kutoka kwake. Tekereza uwo mwicaranye. Huyo ambaye umeketi naye fikiria tunda ulichuna kwake. Inkokore. Miti sio na matunda. Twese si chuba. Tumpepe Bwana. Twese tati chuba. Tumpepe Bwana. Twese si chuba. Hallelujah. 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 Biracitse. Musu umwe nzogenda mwamusanga nisokeye. Siku moja mtakuta nimetoka nimeenda. Iba ngo wabonye mwicaranye. Umeona yule ameketi karibu nao? Niba ari wo muri Church of Christ. Kama ni wa kanisa la Kristo. Reba ko igiti cy'inkokore. Ona kama hajakuwa mti usiokuwa na matunda. Mutekereze unamye tumurebeho. Usimwangalie, fikiria ukiwa umeinama. Reba ngimbuto yeze wasoro. Tunda gani ulitoa kwake? Nkokore. Ngo itagira imbuto. Miti sio na matunda wakati wa mapukutiko. Uwo mwuka rero. Huyo roho sasa. Niwe tuzaturinda agakiza. Ndiye tunalinda wokovu. Agakiza dufite. Wokovu tunayo. Nako kurindwa. Ni ya kulindwa. Uwo mwuka.
huyo roho. hanyuma Kisha tukakira abandi bagabo babiri. tupokee waume wengine wawili. Vuga ngo amen. Amen. Twirinda abo ngabo. Tujilinde hao. Twamara tukakira abandi babiri. Tupokee wengine wawili. Twasomye mu Baroma. Tumesoma kwa Warumi. Subiramwo mwumvereka subiremo nje uri hano. Nirudie ili msikie vizuri. Ariko mwebwe timuri abakamere ahubwo muraba umwuka niba umwuka w'Imana bamuremwe. Kwa maana kuwa ninyi si wa nia ya mwili. Kwa maana kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali kwa kuwa nia Chenda wa mama chenda. 9. Mwebwe timuri abakamere Ninyi hamtawaliwi na mwili, ahubwo muraba nyamwuka bali na roho, niba umwuka w'Imana abamuremwe. ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani Ariko yenu. umuntu wese utagira umwuka wa Kristo Mtu yote asiye na roho wa Kristo, ntabaruwe. yeye si wa Kristo. Iyo dufite icyo turinda tuba dufite n'icyo twaki. Tukiwa na kile tunalinda, kuna kile tulichopokea. Iyo dufite umuryango dukinga tuba dufite n'uwo dukingura. Tukiwa na mlango tunafunga, tuna ule tunafungua. Iyo dufite agakiza, Tukiwa na wokovu, iyo twakiriye ibyanditswe byera, tukipokea maandiko matakatifu, twizeye umwami Yesu, tuniamini Bwana Yesu. ariyo twasomye mu Efeso mu bihuzo. Mahali tumesoma wa Efeso. Gira niruke mvuga amagambo makeya. Niseme maneno machache tu kwa haraka. 13 Biblia yavuze ngo 13 Biblia yasema, niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ninyi pia mliingia ndani ya Kristo mliposikia neno la kweli, aribwo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu, injili ya wokovu wenu. kandi ngo mumaze kwizera Mkiisha kuamini, niwe wabashyizeho ikimenyetso, ndani yake mlitiwa muhuri, aricyo mwuka wera mwasezeranije. Roho Mtakatifu mliyeahidiwa. Halo? Se murabujije ikigwa nshaka. Sijui kama mnaelewa somo langu. Iyo dukinga umuryango Tunapofunga mlango, tuba dufite ibyo turinze, tuna yale tunafungia tuba ndani, dufite ibyo dukingiranye. tuna kile tumefungia ndani. Dukinga umuryango w'agakiza Tunafunga mlango wa wokovu kubwo kurinda umwuka kwa kulinda na roho uduhindura itaza, anayetufanya kuwa dosari, uduhindura icu bitagira amazi, anayetufanya mawingu yasiyokuwa na maji, uduhindura ibiti by'inkokore. anayetufanya miti isiyokuwa na Twamara matunda. tugakingura umuryango Kisha tunafungua mlango werekera ku Mana, unaoelekea kwa Mungu, werekera kuri Kristo Yesu. unaoelekea kwa Kristo Yesu. Ndashima Imana y'umwami wacu. Nashukuru Mungu wa Bwana wetu. Nasomye Daniyeli umugabo ukundwa. Soma Danieli mzee mpendwa. Daniyeli yari azwiho ikintu kimwe gikomeye. Alikuwa anajulikana kwa jambo moja kuu, Yari azwiho gusenga. ni kuomba. Yari umunyamasengesho. Alikuwa muombezi Kandi usenga buri munsi. na alikuwa anaomba kila siku, Usenga buri saa. mtu ambaye kila saa. Wari warabifasha bigira umwuga ahinduka we. Alikuwa ameyafanya hayo kuwa maisha yake. Noneho ngo hamaze gutanga itegeko ryo gusenga ibigirwamana, Walipotoa amri ya kuomba sanamu, Babuloni ngo ikomeje kugwira no kwanga Imana, Babeli ilipozidi kuchukia Mungu, ngo iwe agakingura amadirisha yerekeye alikuwa Yerusalemu, anafungua dirisha kuelekea Yerusalemu, agakinga areba muri Babuloni, anafunga mlango wa kuelekea Babeli, agakingura areba anafungua Yerusalemu. kuelekea Yerusalemu. Bivuga ngo agataha i Yerusalemu, Kusema alikuwa anarudi Yerusalemu. akavuga ngo Imana Nasema Mungu, nyamana Mungu wa kweli ni Yerusalemu, ni Yerusalemu. Imana nyama, Mungu wa kweli akayikingurira, anamfungulia mlango, akayihamagara ngo me alikuwa anamuita Mungu, we je uwo nshaka, mimi yule uwo nataka, nkeneye, yule nahitaji, inyota yanje kiu yangu ni Imana y'i Mungu wa Yerusalemu. Yerusalemu. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Sema amen. Iyo nkeneye, Yule nahitaji, iyo nshaka yule nataka, ni Imana y'i Yerusalemu. Mungu wa Yerusalemu. Mwagakingura amadirisha areba i Fungua Yerusalemu. madirisha kuelekea Yerusalemu. Bwira mugenzi wangu kingura amadirisha areba mu ijuru, Fungua dirisha za kuelekea mbinguni. kingura amadirisha areba mu ijuru, Fungua dirisha zielekeazo mbinguni. kinga amarembo areba kuri ba Kayini, Funga malango ya kuelekea kwa kina Kaini. kinga amarembo areba kuri Funga ba Kora, malango ya watoto wa Kora. hanyuma ukingura amadirisha areba mu ijuru. Fungua madirisha kuelekea mbinguni. Haleluya. Haleluya. Tuweze sichwe. Tumpepee Yesu. Tuweze sichwe. Tumpepee Bwana. Asifiwe Mwokozi wa Mungu. Asifiwe Kristo. Haleluya. Amen. Amen. Amadirisha ayireba mu ijuru, Madirisha yanayoelekea mbinguni. amadirisha areba ku Mana, Madirisha yanaelekea kwa Mungu. amadirisha areba kuri Kristo. Madirisha yanaelekea kwa Kristo. Hari umwuka uzuhava. Kuna roho utoka pale. Bwira mugenzi wangu umwuka uzuhava. Kuna roho utoka pale. Umwuka uzuhava. Kuna roho utoka pale.
umwuka uzuhava. Kuna roho utoka pale. Umwuka uzuhava Roho ambayo utoka pale witwa umwuka w'Imana. inaitwa roho wa Mungu. Number 1 ni umwuka w'Imana. Kwanza ni roho wa Mungu. Number 2 ni umwuka wa Kristo. La pili ni roho wa Kristo. Iyo umuntu adafite umwuka w'Imana, Kama mtu hana roho wa Mungu, Imana afite. hana Mungu. Iyo afite ni gipukuru. Ile ako nayo ni kitu tu Ni bandia. fake ego bandia. Ni gikorano. Ni kitu tu cha bandia. Ni gishushanyo. Ni sanamu. Kubera kutagira umwuka Kwa sababu huna roho wa Mungu. Imana Mungu ni umwuka. ni roho. Tawo yigira atagira umwuka. Hakuna ile anakuja karibu naye kama si roho. Hapana. Hakuna. Imana. Mungu. Imana si umuntu. Mungu si mwanadamu. Imana si ikintu. Mungu si kitu. Imana ni umwuka. Mungu ni roho. Doze secho. Atukoze makosa. Asifiwe Kristo. Ayimidiwe Bwana wa mabwana. Ahimidiwe Kristo. Yesu niko yabwiye uwa mugore baza baganira umusamariyakazi. Yesu aliambia yule mwanamke Msamaria. Aramubwira ngo Imana ni Akamwambia umwuka. Mungu ni roho. Imana ni umwuka. Mungu ni roho. Iyo umuntu rero Wakati mtu afite agakiza, ana wokovu, akingura amadirisha, akingura imiryango, yeye hufungua madirisha na milango, yerekera mu ijuru, anaelekea mbinguni, hanyuma agasaba umwuka kisha w'Imana. anaomba roho wa Mungu. Iyo dusoma Luka ibice 11 murongo wa 13, Luka 11:13 tuwasanga amagambo Yesu yavuze. tunakuta maneno Yesu alisema. Yasabwira abigishwa, Alikuwa anaambia wanafunzi ababwira uburyo bakunda abana, abwira abantu uburyo bakunda abana ba, bile watapenda watu wao, uburyo bakunda abana ba, bile wanapenda watoto wao. akabwira ngo mukunda abana banyu, Akamwambia mnapenda watoto wenu bakukugera muza mutanga ivyiza ijuru rigatangaza, kiwango kwamba mnatoa mema, mbingu inashangaa, kandi ngo muri babi, na nyinyi ni waovu. ngo umwana akagusaba umutima, Mtoto anakuomba mkate, donc ubu ufite uwo muhezi buye. uovu uko naye wewe, unaweza mpatia jiwe. Amen. Amen. Murasinziriye? Allo? Wambaye imiwanega wamugenda kwagira nzima kubona. Noneho ariko ye ibintu bibino. Ububi bw'umuntu, Uovu wa mwanadamu, bw'umumama cyangwa umugore, mama ama mwanamke, umwana gusabye umutima, mtoto akikuomba mkate, ikintu kiri hafi yawe, kitu iko karibu na wewe, wotanga unaweza peana, nibuye. ni jiwe. Ijuru rigatangazwa ukuntu uri mubi. Mbingu ushangaa vile wewe ni muovu. Yesu atangara ukuntu mutanga ibyiza. Yesu anashangaa vile mnapeana mazuri. Umwana yasaba umutima ukamuheza umutima. Mtoto akiomba mkate unampatia mkate. Umwana ngo agasaba ifi ukamuheza. Mtoto akikuomba samaki unampatia samaki. Kuko ico gihe baryaga amafi cyane. Wakati huo alikula samaki sana. Umwana akagusaba ikintu kiribwa ukamuheza ikiribwa. Mtoto anakuomba chakula unampatia kitu cha kukula. Biblia iravuga ngo ubutunzi bw'umuntu, Biblia inasema mali ya mwanadamu nibwo umuntu azakoraho gaheza uwundi. ndio mtu uguza anapewa mwingine. Ngo niba ufite ubutunzi bubi, Kama uko na akiba mbaya, nibyo uzutanga ugaheza umuntu bubi. hayo ndio unachukua unapea mwingine. Kandi niba ufite ubutunzi bwiza, Na kama una akiba ya mema, ni uzutanga ibyiza. pale ndipo unapeana mema. Itangaje rero, Kinachoshangaza sasa ufite ububiko bubi, ni yule ana akiba mbaya yamara ya mabaya, agatanga icyiza. kisha anapeana mazuri. Ico ni kintu kitumvikana ne kwa swetazo. Hicho ni kitu ambacho hakieleweki. Hello? Doze cyubahiro. Amen. 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 Nono Yesu arababwira ngo Yesu akamwambia, ko muzi gutanga ibyiza najua kupeana muri mazuri babi, na nyinyi ni waovu. ese data wo mwijuru Je, Baba wa mbinguni azabura ate atakosa vipi guheza abamusabye kupatia wamwombao umwuka wera? Roho Mtakatifu? Ikizimana itanga shaka, Kizuri Mungu peana shaka. ikizimana iziha abanyagakiza, Kitu kizuri Mungu upea watu wenye wokovu, abantu bafite agakiza. watu walio na wokovu. Ikintu Imana izitanga Kitu Mungu upeana umuntu wakiriye ubutumwa kwa bwiza, mtu aliyepokea habari umuntu njema, wakiriye kwa agakiza, mtu aliyepokea wokovu, azamuheza umwuka wera. kupatia Roho Mtakatifu. Haleluya! Amen. Nakira umwuka wera, Pokeeni Roho Mtakatifu. nakira umwuka wera abanyagakiza, Pokeeni Roho Mtakatifu. abantu buzuye agakiza k'umwami Yesu. Mahali wokovu unatoka, Aravuga ngo uwo mwuka huyo Roho tahandi ava, hakuna pengine ava anatoka, kuma, anatoka kwa Mungu. ava kuma. Yeye hutoka kwa Mungu. Umwuka Roho w'Imana, wa Mungu, umwuka wa Yesu Kristo Roho wa Yesu Kristo
Yesu Kristo amaze kwigisha abigishwa Yesu Kristo baada ya kufundisha wanafunzi wake amaze kumva ubutumwa bwiza barabwakira bahinduka abigishwa buzuye. Waliposikia habari njema wakabadilika wakawa wanafunzi kamili. Yesu aremeza neza ko bahitimu. Yesu akakubali kwamba wamehitimu. Barangije. Wamemaliza. Yarababwiye ngo igisigaye. Aliwaambia yanaosalia. Muje mu chumba cyo hejuru. Endeni kwa chumba cha juu. Murindirire umwuka we. Mngojee Roho Mtakatifu. Mboherereze umwuka. Niwatumie roho. Nzaboherereza umwuka wangu. Nitawatumia roho wangu. Umwuka wanjye nzoboherereza umwuka. Nitawatumia roho wangu. Kugira ngo ili mubabanje buzuye. Muwe wangu kikamilifu. Dwese cyo wahiro. Bari bafite agakiza. Walikuwa na wokovu. Bari bamaze kwakira agakiza. Walikuwa wamepokea wokovu ndio. Ariko kugira ngo agakiza kabo. Lakini ili wokovu wao kuzure. Iwe kamili. Kamererwe neza. Iwe sawa sawa. Nuko kaba mu mwuka wa Kristo. Lazima iwe na roho wa Kristo. Nuko kaba mu mwuka wa Kristo. Lazima iwe na roho wa Kristo. Paulo yandikira Abaroma. Paulo akaandikia Warumi. Arababwira ngo niba mudafite umwuka w'Imana muri. Roho wa Mungu ndani yenu. Ntabwo muri ab'Imana. Nyinyi si wa Mungu. Kandi niba umwuka wa Kristo. Kama roho wa Kristo atari wo mufite. Hayuko ndani yenu. Ntabwo muri aba-Kristo. Nyinyi si wa Kristo. Kuba wa Kristo. Kuwa mtu wa Kristo. Si zina. Si jina. Si bitabo. Si vitabu. Kuba wa Kristo. Kuwa wa Kristo. Nukugira umwuka we. Ni kuwa na roho wake. Kuba w'Imana. Kuwa wa Mungu. Nukugira umwuka w'Imana. Kuwa na roho wa Mungu. Kandi uwo mwuka w'Imana. Huyo roho wa Mungu. Biblia iravuga ngo ni imbaraga y'Imana. Ni nguvu ya Mungu. Imbaraga z'Imana. Nguvu za Mungu. Ni ikintu gikoresha kirenze kamere y'umuntu. Ni kitu zaidi ya ile nia ya mwili wa mtu. Nzokomereza kugira ngo tusoze cyo kumwa meza. Nitaendelea tumalize ili tupokee meza ya Bwana. Wera sino nimedangiza bunyi nukundu nariteguye. Kandi nilifuga papuro gato ya cyane. Siwezi maliza leo, ni mengi lakini ukundu ringana. Sinobasha kuri bivuga bunyene mu minota. Siwezi yasema nimalize iwapo yuko kwa karatasi. Kamabwire gusa umwuka icyacu. Niwaambie tu roho ni nini? Uwo mwuka uva ku Mana. Roho atokaye kwa Mungu. Uwo mwuka uva kuri Kristo. Na roho atokaye kwa Kristo. Niki? Ni nini? Amazurebe ko ari ufite. Kisha uchunguze kama uko naye. Umwuka roho uva ku Mana. Atokaye kwa Mungu. N'umwuka na roho uva kuri Kristo. Atokaye kwa Kristo. Ni imbaraga y'Imana. Ni nguvu ya Mungu. Ni imbaraga ya Kristo. Ni nguvu ya Kristo. Imanuka mu muntu. Anayeshukia mwanadamu. Ikamukoresha ibirenze kamere. Anamtumia kufanya zaidi ya mwili huu. Ni imbaraga y'Imana. Ni nguvu ya Mungu. Imanuka kufita agakiza. Ishukaye kwa mtu ako na wokovu. Hanyuma ngo akabasha gukoreshwa. Anaweza kutumiwa. Akabasha gukora. Anaweza kufanya kazi. Ibirenze kamere y'umuntu. Zaidi ya ile uwezo wa mwili wa mwanadamu. Ibirenze ubwenge bw'abantu. Zaidi ya akili ya mwanadamu. Ibirenze cyane. Zaidi sana. Imitekerereze y'abantu. Fikra za mwanadamu. Uwo ni wo witwa umwuka w'Imana. Huyo ndiye anaitwa roho wa Mungu. Umwuka wa Kristo. Na roho wa Kristo. Ekamabwire muri kicyanditswe. Niwaambie kuhusu andiko hili. Baheze urugero. Niwapatie mfano. Luka igice cya mbere 35. Luka sura ya kwanza na 35. Biblia iravuga ngo uwo marayika aramusuriye ni Biblia ijambo ry'Imana nje mfite. Biblia inasema hivi. Uwo marayika aramusura ati uzahabwa umwuka wera kandi imbaraga zisumba zose zizakuzaho. Malaika akamjibu, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, nazo nguvu zake yeye aliye juu sana zitakufunika kama kivuli. Iyo niyo mpamvu. Hiyo ndiyo sababu. Uwo mwana uzavuka azitwa wera. Mtoto atakayezaliwa ataitwa mtakatifu. Akitwa n'umwana w'Imana. Na ataitwa mwana wa Mungu. Umwuka wera w'Imana. Roho Mtakatifu wa Mungu. Ni imbaraga ziza ku muntu. Ni nguvu uchukua mtu. Hanyuma hakabaho ikintu kidasanzwe. Kuna kuwa na kitu kisicho cha kawaida. Iri jambo dusomye. Hili neno tumesoma. N'umwuka waje kuri Maria. Roho alimjia Maria. Uri hejuru ya biology. Alikuwa juu ya biolojia. Umwuka utari biologique. Roho ambayo sio kibiolojia. Yesu Maria yahanuriwe na malaika ko azabza. Maria alitabiriwa kwamba atamzaa mtoto. Kandi azabyara umwana. Na atazaa mwana. Kandi uwo mwana azaba afite amaso. Na mtoto atakuwa na macho. Azaba afite amatwi. Atakuwa na masikio. Azaba afite amaguru. Atakuwa na miguu. Na maboko. Na mikono. Azaba yujuje ingingo. Atakuwa na viungo vyote vya mwili. Azavuka. Atazaliwa. Azavuka. Atazaliwa. Maria aramubwira ngo no. Maria akasema hapana. No. Haiwezekani. Muri science biologique. Katika biolojia. Mu buryo bwa biology. Kibiolojia. Tibikunda. Haitawezekana. Kuko nzi ndaryamana. Kwa maana mimi sijaonana na mwanamume. Kandi ndavyo mfite. Na sina mimba. Kubera ko ndavyo mfite byo kubyamana n'umugabo. Na sina huyo mpango. Kubera ko ndakijijwe n'uwera.
kwa sababu mimi ni bikira. yubahaga Imana. Alikuwa anaheshimu Mungu. Arambwira ngo ivyo ndavyo mfite ndapfa. Haya sina mpango wake. None se nzavyara nte? Sasa nitazaa vipi? Aramubwira ngo mva ngubwire. Kamwambia sikiza nikwambie. Hariho umwuka w'Imana. Kuna roho wa Mungu. Mufashe mukoma amashi. Saidieni mpige makofi. Haleluya! Haleluya! Umwuka w'Imana Roho wa Mungu ni imbaraga sigera muri ni wowe. nguvu fika ndani yako. Zikagukoresha Zinakutumia kufanya ibirenze siyansi. yaliyo zaidi ya sayansi. Ibirenze biology. Yaliyo sayansi ya biolojia. Ibirenze uburyo bw'abantu. Yaliyo zaidi ya wanadamu. Amen. Amen. Twese sicyubahiro. Tumpepe Yesu. Atukuze mukozi. Ahimidiwe Kristo. Ahimidiwe. Ahimidiwe Bwana. Leo ninasengeye Mungu muri Amerika. Juzi nimemwambia kijana yuko Marekani. Nono yagwaye umuhogo. Alikuwa na shida ya koo. Umuhogo. Nono araugwara. Akagonjeka koo. Akumva ngo amachano arakana. Alikuwa anasikia mate imekauka kwa kinywa. Akumva inzara. Na njaa. Yaje kurya kananirwa kuri. Akitaka kula anashindwa kumeza. Arabigendera aje kubitaro. Kaenda hospitali. Baramupima. Wakampima hospitali. Aramubwira ngo ndangwa. Akasema hana ugonjwa. Arapima munda. Wakapima tumbo. Ndangwa. Hakuna ugonjwa. Mararamamaga. Akanipigia simu. Ambwira ngo ibintu simbamenye ibyo. Kaniambia mimi sielewi ni nini mbaya. Kandi ndarembye. Na niko mahututi. Umare arambwira ngo dusenge. Akaniambia tuombe. Dusenge. Tuombe. Urizeye. Unaamini? Dusenge. Ati ndio naamini tuombe. Turasenga. Tukaomba. Ngo dusenge. Tulipoomba. Ndamubwira ngo hamagara Pastor Kazungu. Kamwambia pigia Pastor Alex. Ejo muzobe muri kumwe dusenge. Kesho mje pamoja tuombe. Bukeye arampamaga. Baadaye akanipigia simu. Ari kumwe na Pastor Kazungu. Kiwa pamoja na mchungaji Alex. Umare turasenga. Tukaomba. Ngo dusenge. Tulipoomba. Imana yatubwira ngo Mungu akatuambia hivi. Pastor nahagarare muwe gusasenga. Pastor asimame kwake aombe. Namara baje kwikanisa. Kisha waende kanisani. Bavoma mazamu. Wachote maji anywe. Arakiza. Atapona. Nubu nyine ni muzima. Hadi kwa sasa yeye ni mzima. Kararya ivyo kurya byose. Anakula chakula yote. Imbaraga. Nguvu. Zitabonwa n'amaso. Hazionekani kwa macho haya. Ari indwara zimwe worwara zitagoragara mu bipimo vyino muri microscope. Kuna magonjwa mengine unagua haiwezi pimwa na vipimo vya kawaida. Ikiza kikwereka Kile ambacho kuonyesha hari inimbaraga zima ni nguvu za Mungu zirenze cyane zilizo juu sana. hakaba imbaraga. Kuna nguvu. Sinabwiye ejo bundi Niliwaambia juzi. kindamugiraho cyangwa mubona. Sinabwiye ko ari umuntu Imana yambwiye ngo afite faranga. Sinawaambia kuna mtu Mungu aliniambia akona pesa. Mama ngenda no muwiwe saa 5 z'ijoro. Nikaenda hadi kwake saa 5 za usiku. Ufite faranga. Uko na pesa kijana? Zani faranga cyo kuba kumuntu. Leta pesa tukajenge kazi ya Bwana. Amambira ngo ngisi. Kaniambia ndio hizi chukua. Haba imbaraga z'Umwuka Wera. Kuna nguvu za Roho Mtakatifu. Zazigweza ndi maso atara. Kukupatia macho mengine si haya ya Aya Mungu. maso ndazage. Haya macho hayafiki pale. Atazage Kuna atamu. pale hayawezi pita. Hanyuma hakaba imbaraga z'Ubumana. Alafu kuna nguvu za kiungu. Iyo zikujeho. Zikija juu yako. No ukabona ivyo aya maso ato. Unaona yale ni zaidi ya macho haya. Kuona. Nakiri Umwuka Wera. Pokeeni Roho Mtakatifu. Nakiri Umwuka Wera w'Imana. Pokeeni Roho Mtakatifu. Nakiri imbaraga z'Umwuka Pokeeni Wera. nguvu za Roho Mtakatifu. Biblia iravuga ngo Biblia inasema hivi. ikindi mbaye ikindi kimwe gusa. Niwapatie mfano mwingine moja tu. Muri mara muhaguruke tumwe meza. Kisha msimame tupokee meza ya Bwana. Nzokomerezaho mbabwire kuko ninayo teme yacu. Itaendelea kiwaambia hayo. Zaburi 104 murongo wa 30. Zaburi 104 mstari wa 30. Wohereza umwuka wawe ngo ibintu byose bikabaho. Alituma roho wake vitu vyote vikaumbika. Ugarura ubuzima kwisi. Narudisha uhai duniani. Imbaraga z'Imana ni imbaraga umwuka w'Imana n'umwuka wa Kristo ni imbaraga wohereza zikarema ibitari biriho bikabaho. Roho wa Mungu ni nguvu, yeye utuma mambo hayakuwa yanaumbika kuwa. Doese sio. Kondaganira n'abaritorero cyangwa mwatashe. Naongea na watu wako kanisani ama mmekwisha ondoka. Nimba muri mwe muzamura amaboko. Kama mko hapa tuinue mikono. Abafite agakiza ni mwumvira ijambo Wenye wokovu sikieni neno hili. Kugira ngo tubashe kuba abantu babana n'Imana bakorana nayo. Ili tuweze kuwa watu wanaishi na Mungu na kufanya kazi pamoja naye. Nige twuzura imbaraga zirenze ubumuntu. Ni wakati tunajaa nguvu zaidi za utu. Nige twuzura imbaraga zirenze pesantere y'isi. Ni wakati tunajaa nguvu zaidi na uwepo wa dunia tu.
ubutaka bugira imbaraga ardhi hii ina nguvu, zayo, udongo ina nguvu, ikirere anga gifite imbaraga ina zayo. nguvu zake. Ariko iyo dufite tubana n'Imana, Lakini kama tuko pamoja na Mungu, iyo tufite agakiza, Tukiwa- ubuturo tubanamo na n'Imana, wokovu makao tunaishi Imana pamoja na Mungu. iziduha umwuka wayo Mungu tupa roho wake ubasha anayeweza kunetraliza, kufanya iwe gukora sawa. cyane Zaidi ibirenze imbaraga z'ubutaka, nguvu za udongo, imbaraga z'ikirere. nguvu za anga. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Semeni amen. Subira ngo amen. Amen. Umugabo witwa Yoshua, Mzee anaitwa Yoshua. imbaraga z'ikirere Nguvu za anga nizo zituma izuba rirenga, ndizo sababisha jua litue, zigatuma izuba riseka. na jua pia linakuja. Nda muntu ubikondorora n'imbaraga. Hakuna mtu ambaye anaangalia hayo, ni nguvu za angani tu. Ndawo tumabwira. Hakuna yule anasababisha usiku ingie Haona tumabwira. ama asubuhi pambazuke. Hawo tumizuba rigenda. Hakuna yule anasababisha jua litue Haona rizagenda. ama Ariko lisiende. imbaraga z'umwuka we Lakini nguvu za Roho Mtakatifu zamanutse muri zilishukia Joshua. muri Joshua. Imbaraga z'Imana, Nguvu za imbaraga za Mungu, Yesu. nguvu za Yesu Bose mumanukemo. zilipomshukia, Ndiyakoze ku ijuru hakuguza mbingu kubera imbaraga zirimo. kwa sababu ya nguvu zilikuwa ndani yake. Yamavuga ngo kwezi hagarara, Akasema, mwezi simamia hapo, usijitokeze nduseruka. simamia hapo, usijitokeze. Ukwezi kuza guturuka sinzi hana guturuka. Mwezi inatokanga wapi huko? Mwezi Ningiye ama jua? nimbari iravuga ngo wakwezi Akasema, mwezi tuseruke, usitokee, nawe wazubaho, nawe jua tukomeze kugenda. usiendelee kutembea, Hagarara, simama. imbaraga z'Imana Nguvu za Mungu tuzikomera amashyi. tuzipigie makofi. Haleluya! Haleluya! Ab'Imana, Wale wa Mungu, aba Yesu Kristo, wale wa Yesu Kristo n'ababitsemo ni imbaraga wale wako na nguvu ndani yao, ziri hejuru y'ikirere, ziko juu ya ziri anga, hejuru ziko y'ubutaka, juu ya udongo, ziri hejuru y'isi, ziko juu ya ziri dunia, hejuru ziko y'umubiri. juu ya mwili. Bibiri iravuga ngo Biblia inasema hivi, Imana ngo ikohereza ijambo ryayo, Mungu anatuma neno lake, ibintu bikaremeka bitari biriho. vitu vinaumbika. Muri siyanse ntavyari bihari, Katika sayansi haiko muri hivyo, biology ntavyari bihari, biolojia si hivyo, mwisi ntavyari bihari, duniani haikuwa hivyo. ikabirema Inaviumba, bikabaho. vinakuwa. Twese bari cyo. Tumpe Bwana utukufu. Haleluya! Haleluya! Ayiya. Ni nabo bazozukaga. Ni hao watafufuka, Ni nabo bazozuka. hao ndio watafufuka. Abaryamanye izo mbaraga Wale wamelala na hizo nguvu nibo bazovyuka. ndizo wataamka nazo, Ndamana ko twa tubaterure tuge kwashingura. na tukiwabeba kuwazika. Ariko izo mbaraga Lakini hizo nguvu, umunsi Yesu azazishaganya ku muntu zirimo. siku Yesu atatingiza mtu ako nazo, Ngakagoza zagakomanga hose. ni kama vile anaweza kuja abishe hodi, Azakungutisa. atakuja duniani, Inamara zika zose zibitse muri abandi bazamabzu. kisha zile nguvu ziko ndani yao zitawaamsha wote, Kota gituro cyo mwita. maana hakuna kaburi itamzuia, Ambaraga zisi. hakuna nguvu za dunia hii, Ambaraga zisi. hakuna nguvu za anga zishobora guhagarika zinaweza kuzuia abuzuye umwuka wera. waliojaa Roho wa Mungu. Bakristo torero rya Kristo. Wakristo, kanisa la Kristo, Nimwakire umwuka wera. pokeeni Roho Mtakatifu, Nimwakire umwuka w'Imana. pokeeni Roho wa Mungu, Nimwakire umwuka w'Imana. pokeeni Roho wa Mungu, Nimwakire umwuka w'Imana. pokeeni Roho wa Mungu. Icyanyuma umwuka w'Imana ugira. Cha mwisho Roho wa Mungu Nani fanya. nakivuze ndagira ngo ariko. Zaburi 139 Zaburi umurongo wa 139 karindwi. mstari wa 7. Bibiri iravuga ngo nakikira he umwuka wawe, kandi se ni hehe nakwihisha ku buryo utambona. Biblia inasema, nitaenda wapi ni ukimbie uwepo wako. Icyo gice cyose Hiyo sura yote ya 139. umwuka w'Imana, Roho wa Mungu, umwuka wa Kristo Roho wa Kristo, ntawuzi uwihisha. hakuna yule ujificha kwake, Ntawo hakuna, ntawuzi uwihisha. hakuna yule ujificha. Roho wa Mungu Uzubona hose, unaona kila mahali, ukagenzura cyose. unachunguza kila Abuzuye kitu. umwuka w'Imana, Waliojaa Roho wa abuzuye Mungu, umwuka wa Kristo, waliojaa Roho wa nibo Kristo bazabagenzura abandi, bazabasoma ndio ujua wengine, wanawachunguza na kuwajua, bakabasoma wao ibyo bahishe, wanawahoji na kuwajua, bakamenya ibiri yukuzi. wanajua yale yako huko ndani. Amaso y'Imana abona hose, Macho ya Mungu huona kila mahali, lakini ni umwuka wera w'Imana. si kingine, ni Roho Mtakatifu wa Umuntu Mungu. yuzuye umwuka wera Mtu akijaa w'Imana, Roho Mtakatifu wa iyo Mungu, dufite agakiza tukiwa na wokovu, kari mu mwuka wera, ikiwa na Roho Mtakatifu, so tubasha kumenya byose, tunaweza tukabona kujua yote, tunaona yote. mwakira ijambo ry'Imana, Pokeeni neno la Mungu, mwakira umwuka wa Kristo. pokeeni Roho wa Kristo. Ni imbaraga, Ni nguvu, ni imbaraga, ni nguvu. ni mwakira uwo mwuka. Pokeeni
murawemerewa abafite agakiza bose kusa. Wale wenye wokovu wote wanakubaliwa kuomba roho huyo. Torero rya Kristo. Kanisa la Kristo. Nimwakire uwo mwuka. Pokeeni huyo roho. Nimwakire uwo mwuka. Pokeeni huyo roho. Mwakire uwo mwuka w'Imana. Pokeeni huyo roho wa Mungu. Mwakire uwo mwuka wera. Pokeeni huyo roho mtakatifu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki.